Matul il-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, il-kap nazzjonalista Adrian Delija der mill-inqas u għamel dak kollu li seta' biex jevita lill-ġurnalisti. F'xahar kampanja elettorali, Adrian Delija stieden lill-ġurnalisti għall-attivitajiet tiegħu 3 darbit biss. L-ewwel darba kienet fit-tmiem żjara fil-hangar tal-SR Techniques, darba oħra waqt żjara fit-tmiem laqgħa mal-GRTU u l-ġimgħa għamel konferenza tal-aħbarijiet ta' malajr barra l-PBS. Konsegwenza ta' dan l-email, il-ġurnalisti ftit li xejn kellhom ċans li f'din il-kampanja jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lil-kap nazzjonalista. Saħansitra ġurnalisti indipendenti qegħdin jittalbu lill-Partit Nazzjonalista sabiex Adrian Delija jagħtihom intervista. Dan kompla joħroġ fid-der fit-tmiem ir-recording tad-dibattitu bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u Adrian Delija. Hawnhekk il-ġurnalista The Times kien kostret imur fuq Adrian Delija u jitolbu intervista. B'dan il-ġurnalist qal li talab minn tal-inqas 10 darbiet lil kelliem ta' Delija sabiex jagħmel intervista lil kap tal-Oppożizzjoni, iżda Delija qiegħed dejjem jinjorah. Lejlet appuntament elettorali, Delija ma rridx jaf għall-intervista. 10 or 15 times for an interview. Mela le. He hasn't even replied to my last 6 emails. Bilqa kollha, meta trid. You tell me. I'll ask You tell me. them to call you. That's what you said last time, that's why I want to go. I'll ask them to call And you haven't directly. given me. Okay, thank you. That would be great. Matul dawn l-aħħar sena u nofs, il-kap nazzjonalista Adrian Delija għamel li seta' biex jevita lill-ġurnalisti minħabba allegazzjonijiet gravi li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Adrian Delija qiegħed jevita għal kollox li jitlob inkjesta dwaru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.